Lettre de confinar per l'inauguració do mes d'abril do printemps de la Ribera a sempre, mercès aos xancaires. Au taluen com hi puix pensar l'aiga que hi caucare qui m'è indispensable. Com a tots, d'auios, banalitat. D'aius qu'em sui creduda udau fil un temps. A un aprengoi a nadar e bugar sur radeu dos meus pais que relugava de gavarni enter boi besi e arroz de nai. La mai non sabo pas jamais nadar, mes tutu que hi anava sur radeu. La gran mai que pescava. E puis qu'aprengoi a la piscina e a la ma gran surida. Entre o segundo qu'avevi o professor de francès Gignac, Madame Berenguer, sempre que s'aperava, ao liceu de Nai, e un dos primers poemas que escrevoi que portava sus l'aiga. Aco abans 1975, poema inspirat per rarefacció e poder de vita de l'aiga. A plus, com n'ei pas perseguit la carriera poetica, que sus toute la documentació sus l'aiga qui m'a interessada. Un libre pro tecnic, simplement titulat L'O, mentre que eri estudiant a Bordeaux abans 1980 e qui em guardi tostem. Quan s'agli d'aleitar los goiats que comencei a m'xepicar seriosament de la sua caritat a l'aiga que bebevi. Uei que la filtri apres haver cercat de tota part quin desbarassans de l'aiga en botella plastic. Que poderi filtrar o taplar l'aiga de pluia secale. Tave l'un temps ja que non barreiam mei 11 litres d'aiga bebedera a cada pix. Arun o temps de recat de las aigas de baixer o desbanhar dap celles per tirar-la aos comus, que passem en 2014, com bastim la nostra maison, aos comus do paiat biomestriat, pra gran expressió per designar los comus de boitar los mei simples que sien e qui dan mestiu de neuri lo sou de primera. Pramo si la qüestió de la qualitat dos sous ei her gran, la de l'aiga qu'ei deja centrau. Privatizzada, per exemple, per las usines de Coca-Cola per tot en lo mund e sustot au Mexic o en India, per societats de gestió qui despossedeixen d'aqueste bé comú, guastada per l'irrigació descabestrada, tractada e filtrada quimicament pramo de tot lo salupè col·lectiu qui hi arricuteix e que tem passi xancaireta e xancairet. Tutu dos mes mei bus sauneis recurrents que iludio casa dos pau rics den la mà, den la quau entram en plonjar de la piroga en la. T'adherents, directament. E recentement que decompressei longament en blogueia pegament que cadoi sus 30 minutes d'enregistrament video de pes japonès qui s'appellen Medakas dins lo blog A la campagna au Japon a la direcció inaka.me trobat mercès a Jean-Pierre Rapieta e qu'em permeti de pauherir aquestes 30 minutes de decompressió en companyia dos Medakas, escutat pla la musica que debal la pluia, Medako, està den l'aiga debal la pluia coquei Gignac e qu'ei just abans un beau plat de pastes japoneses qu'ei caucare d'excepcional decompressat.